Il-ftuħ tal-Iskola Medika ta' Barts fil-kumpless tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex intlaqa sew minn daw kollha involuti. Id-dekan tal-Edukazzjoni tal-Iskola Medika, il-Professur Anthony Warrens, spjega li l-faċilitajiet fir-Raba ta' Għawdex huma tal-ogħla livell u jfisser ħafna għal daw kollha li se jkunu qegħdin jagħmlu użu minn din il-binja. They're now here in not just a place they can call their own, but a place that they can clearly see is a world-class facility, which will give them the best opportunity to develop their medical careers from the ground up. So it means a lot to us as academics, it means a lot to us as the university, and of course it means an enormous amount to the students. Komplajajt li l-istudenti għajla setaw jemnu x'faċilitajiet inbnew. Angor, student tal-mediċina f'din l-iskola qal li lil mill-faċilitajiet deskritti bħala l-aqwa fil-Mediterran, il-Gżira Wċija hija waħda li qiegħda tilqa' biħġar għall-komunità studenteska ta' Barts. I think we've integrated well within the community. I think everyone's been very welcoming, and it's certainly great to be a part of the community here. Il-proġett tal-Iskola Medika huwa parti mill-investiment ta' Stewart Healthcare f'Malta. Il-kap eżekuttiv ta' Stewart f'Malta Nadine Delikata fissret kif issa qegħdin jirrankaw il-pjanijiet biex biswit l-Iskola Medika proprju fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex jinbena sptar tal-ogħla livell. Dan flimkien ma' investimenti fil-sptarijiet ta' San Luqa u Kering Grek f'Malta. Kuntenti ħafna li ħaqna dan is-ragward illum, dan kien l-ewwel milestone li Stewart kellu għall-Gvern Malti, issa dawarna ħarsitna diġà fuq il-master plan għall-isptarijiet il-ġodda. Min-naħa tagħha l-Ministru Justin Caruana esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal dan l-investiment f'Għawdex li jsegwi oħrajn fl-aħħar ġimgħat fosthom iċ-Ċentru tal-Innovazzjoni fix-Xewkija. Spjegat li dan hu żmien importanti għal Għawdex. Ftit snin ilu meta konna qed ngħidu li rridu nagħmlu lil Għawdex bħala il-mutur ekonomiku ta' Malta kien hemm min kien xettiku. Illum għandna dawn il-faċilitajiet fejn qed nagħtu prova tanġibbli li dan il-Gvern iva jrid ipoġġi lil Għawdex quddiem net. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.